Nong chong shnong jaga Pynthorumkhrah constituency banwan shangani ka lumpong habagi shnai kani ka block jaga Pynthor. Idon bok shibone haga jaga por constituency. Iba James Tingdo Vice President, iba Kumal but kiwe nong kitkam jaga party jaga state. Idan ru haga jaga por. Iba bawan krim bolong president jong nong tumai all the Trinamool Congress berhaga jupor rambas nong jong nong krim isu kemen sibon ba papilaban dan hang ni haga ni kapor berkamtam ye fi ki pai ba ki long kme long pa samla kentri bot shinrang ki bulai wan hang ki jaka kajing rung jongi Shakari ka seng along daka jingi sngewthuh bala dan naka jing perkat bala bonsin namar ngiyoi bahapo jo gani ka seng kanan kalan kanan kalinti bala jing angnod bala jing tang ban shakri yau duk usuk upai ba jong gani ka jelahi borawai hakin ki south ligi sant ligi snem bradep ila shem bagi pai ba jong ni kim simla ban yo ka jing shakri ka bapura namar ba ki nong mikmat jong ka jela ki bala bad ka sarkar hakin ki south ligi south snem shiteng im shimla ban pindep ika jingkula ti hinrei ka jela jungi minta kalau yo ka lat ban jit mai ika wai ka seng ka all India Trinamool Congress ban long kita ki nong trai ki shakri jo ki pait ba ban kintiu ya ka imlang ka salang ka yo ka kot ban warna ru ya ka roi ka par jong ki bon balang tega kermen baka 14th Pynthorumkhrah constituency kan ai ka jin kishan ka pura yangi kum ka party all India Trinamool Congress yang jagi pai perban warna ka development nam ta ka jingba. I was told by Sambor Long Dingdo, who's the convener of this the constituency, that there are many non-tribal people also here. So I will try and speak a few words in Nepali, because I see यहाँ हाम्रो माझमा धेरै नेपाली भाषीहरू छ जो नेपालीले बुझ्छ र हात उठाइदिने यसरी भोट त दिन्छौ नि हामीलाई दिने कि नदिने तर सुन्दैन त अन्त मेरो प्यारो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हामी तपाईको समाजमा आउनु भएको छु यस कारण कि जति पनि मान्छेहरू सिटिजन छ हाम्रो मेघालयको तिनीहरूको लागि राम्रै काम गर्नु मैले यो इलेक्सनमा अहिले म लडेको 20 वर्ष भएको छ कपाल पनि पाक्यो यो काम गर्दै 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 र तर नौथमाइले हामीलाई जितायो पहिला म सरङखाम गोष्ठीमा थिएँ त्यति बेला तिनीहरूले भन्दै थियो बाचाले भोट नदिनु किनभने त्यो बाहिरको मान्छे हो तर मान्छेको चेहरा नै हेर्नु दिल कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ हो कि हैन अहिले पनि हामी छौँ यहाँ यस कारण किनभने भगवानको कृपाले हामी तपाईहरुको माझमा समाजमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हो तपाईहरुको लागि काम गर्नको लागि 20 वर्ष काम गरेछु मैले यो काम अहिले सम्म कसले पनि भन्नु भएको छैन कि बाचालको मान्छे
राम्रो होइन। त्यसको हृदय, उसको दिल, मान्छे त कालो होला तर दिल त सेतो छ। बुझ्नुभयो? यसकारण आज म यहाँ आउँदैछु तपाईँको सामने कि हाम्रो पार्टी, जो हाम्रो कन्भिनरले तपाईँहरूलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ वा सम्बर्ध, उसले चाहिँ हाम्रो यो पार्टी यहाँ पिन्थोरमा बढाउन सोच्छ। So in this few words, I would like to thank my brothers and sisters. आज भी टाइम, आज भी बोलबो, पढ़े बोलबो। आज की शुरुआत. This is only the beginning. We have many months to come, and we have a long way ahead and a tough days ahead. But we shall overcome. We shall be the change. We shall bring the change to Meghalaya, to Shillong, to Pynthorumkhrah. A change that will benefit each and everyone, irrespective of your creed, irrespective of your color, irrespective of your caste. Therefore, don't forget, Hami, Chuni, Mehuna. With these few words, my dear friends, we have many speakers today. George Ringdor, very versatile, very intelligent person. He will explain to you in length why the All India Trinamool Congress is the alternative to this government for the development and for the prosperity of the state in the years to come. Sa saying up in Pau Kujing Snongo, if you borrow, if you like a loom, Haki Plan! Louder, louder, Haki Plan! That's what you want to go, Haki Plan! Thank you very much.